Pak Nabi Salman, ini ayat baca empat badayah Darul Mujahidin. Ini baca apa? Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Mujahidin, Gampung Belangu Panjo, Kecamatan Belangmangan. Ujaran bang. Tidak makanya anu min udah mentang. Saraji ikhlas karena Allah, siap bantu pada aturan yang telah ditetapkan, siap taat kepada Allah dan Rasul. 4. Umur dari 12 tahun. Betul bang, kita aja tanya kalau nak 12 tahun. Abang ada jak bang? Dia ajak aku dah blok tik beli belah mak bio. Oh ya belah si bang. Oh letak peng ran bang, nak belah si. Nampak dua ni. Duk nak peng bayar belum kau si? Oh empat ngejek mak. Itu betul oleh set home. Nejak ju bang ya belah kada ibi. Nejak ju bang, boleh bayaran ber. Oh nampak nejak ah. Ya. Tapi galak dah jak boleh no ah. Nak berarti. Raya dah jam 2 di sini oh. Apa ya apa? Hai baca. Ibi teman ongkot si RM10. Oh bang, ini mah pi kau mahal. Kita urun cukup tega wong. Ilang ka gabi pagalabi ha serto 70,000 kilo. Oh sama abang ayalong pinum nang gabi. Mana player ba abang yang pinum nang gabi. Jago jago na. Kada ubeno bi set siro. Sayang ni mga ada yo naya ha. Ko nya na naya ha. Har maya ai boche. Ai hari amlinggai. Man maya man ko bagi di dalam ko di. Mak ini gak sakit. Jek, saya mau abang Jek. Abang, bang. Mana aja deh. Ada ni kan. Bang, kilang kalau ko si. Ay kilang bi. RM10 panai 6 kilo ro. Nale, ibu bote. Tuh, bang, tapi kau kembali aja. Yung kau si pura-pura ay bang. 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 Ano nantanong bang. Lagi yung kasi. Kasi lumayo bang. Bet tiji hai. Yung kanong kasi yung apa apa. Alah mau RM10 payah pipi. Ada apa lagi si penting kena be mentang. Sebab adik awan kok si kat belau juga yang nah. Ayo cek, apa je teman-teman? Sayang dah pasal manhai. Wajib level yang kau level kat pong kok si ada adik kah adik pret. Yo di bang, sayang dah dik. Kadang kok Bang Salman, sayang dah bang Nana. Aku menanya yatim. Ya yatim teo kan menanjit kadang. Long doang ni lagi yang long lawa ya kabar ya. Tak tahu jo bio kabang yang sayang tu. Shit harus tak bantu je bio.
Dia awak mekat kai bosa beliau. Dia mandung apa ke baik bajuan. Suai jaga tencia. Bang, asyik nak cerita baca masalah anak yatim. Kerana kena nak jabat. Kan jit nak cerita mah beliau. Tanya hai bocah. Nyana rezeki wajib tak bantu orang asin. Punya laki orang pedang. Anak yatim lam. Karena tu anak yatim penusta agama. Pulang mak pegang lagi. Orang kaya-kaya kalau pada banget karena yatim mana gue. Ika bocah. Kaya anda bantu orang asin. Bantu anak yatim lah. Dah yatim piatu nak dia bocah. Yang bang mereka kaya bantu anak yatim. Yang bang anak yatim tadi kena pemimpin hai rumah anak yatim. Yang ke bocah. Kita melakap pemimpin juga. Baik lagi Joko. Ya betul lagi orang pegang. Ya bocah nak pegang ayah ada. Tak ayu bantu abang ambil. Ya.